mungkin beli basa-basi mesra. Abang yang percaya, abang yang nambah cinta beli. Buat yang sakitin beli, abang tuh seng ada jatuh korban lalu. Ane rayu beli, ane sayang beli, ane cinta beli, pemuput nikmat sakit hati. Cukup dewek diang anggo mantan. Amun tuban yayangin, amun tuban resnain, angin ati sing ten peduli, tanti beli patah hati, ulian sakit hati, tresnan beli
ilo hianati. Dong dadi ati aduanin tresnan beli ajak timpang beli imalu ati sayang diri ati nusukin tebetui pede hatin beli kedarati tapukin
kosong Tiang cara macan ompong sing irang ngomong Pragat bengong ngepukin timpalin nongkrong Len pidan tugas tiang numapan paling ngalihin lawan kalme tandang Rak tertimpa kanti oleng kesemengan Nikdek takah tiang demen ajum-ajuman Saja sing keneba-neba Kengken lemah hebuin mani Len pidan, len nejani Yen peleban metindak Peduli danang sakit nih Kesel di duri tu sing ada arti Melah-melah ngabe titipan widi dan tugas tiang numapan paling ngalihin lawan kalme tandang Rak tertimpa kanti oleng kesemengan Nikdek takah tiang demen ajum-ajuman Saja sing keneba-nebak Kengken lemah hebuin mani Len pidan, len nejani Yen peleban metindak Peduli danang sakit nih Kesel di duri tu sing ada arti Melah-melah ngabe titipan widi Sing keneba-neba Kengken lemah hebuin mani Len pidan, len nejani Yen peleban metindak Peduli danang sakit nih Kesel di duri tu sing ada arti Melah-melah ngabe titipan widi Melah ngabe titipan widi Sebab yen ingetang sakit yen tuturang unduk tepukin tiang bling aja adi mekuranan bepasitain meuyutan cara meong ngajak cicing jadi memusuh bin mani metimpa yen ada ngomongan yen ada ngiriang debeh sange sepedang ngai
ragama manas kemasin ragama palasan pele bese dadi siu ulian munyi uang raga di kalangan kupingi bal-balan kaitu sing enak makan lemah pedang digoban nganahan tu sing jema kejang lo anake muani belan dini ditu memitra hei orang ilu tu sing jema kejang lo anake muani bengkong lemane mekuli pedang ne melali anggon ngilang anginu hati ada ngomongan yen ada ngirian debah sangat sepedang naik ragama manas kemasin ragama palasan pele bese dadi siu ulian munyi uang raga di kalangan kupingi bal-balan kaitu sing enak makan lemah pedang digoban nganahan tu sing jema kejang lo anake muani belan dini ditu memitra ne orang ilu tu sing jema kejang lo anake muani bengkong lemane mekuli pedang ne melali anggon ngilang anginu hati sing jema kejang lo anake mani bela dini ditu memitra ne orang ilo tu sing jema kejang lo anake mani bengko lemane mekuli pedang ne melali anggon ngilang anginu pas metakon dijeke beli megai apa penghasilan nih tiang sing bani yang buen mani pasti yang dewek nerima beli
ketemu nyin adi kalingat kanti jani jani kau jujur beli nyambatan keadaan beli nama ni mula saja tuara yang mula ulian aterana ngainang adi pang tetap tresna yang entung ngainang adi sing terima balik kal ngalah mula saja beli sengela nanging ada kalau rahang beli hieru nusuge tresna beli pasti bemenang yang nunduk harta berana jelas bebeli kuangan hieru nusuge dosa beli pasti menang apa buin adu dosa beli sing ada saingan jani kau jujur beli ngamatan keadaan beli nama ni mula saja tuara yang mula ulian arta berana ngainang adi pang tetap tresna yang entung ngainang adi sing terima balik kal ngalah mula saja beli sengela nanging ada kalau rahang beli hieru nusuge tresna beli pasti bemenang yang nunduk harta berana jelas bebeli kuangan hieru nusuge dosa beli pasti menang apa buin adu dosa beli sing ada saingan hieru nusuge tresna beli pasti bemenang yang nunduk arta berana jelas bebeli kuangan hieru nusuge dosa beli pasti menang apa buin adu dosa beli sing ada saingan beli sing ada saingan sing suwut-suwut adinya kiten beli sing telah adi ngai masalah beli sing taen bener yen ning diarep adi sayang beline kerasa tu sing maarti
yen beamun do beli jujur ken adi, yen beamun do beli nyayangin adi. Nanging ragan adine serta tenuduh beli, kengken carane bang beli nyalanin, apang adi merasa nyaman. Yen adi subah pemedeken beli orang jani adi, sing kene carane adi nyakitin beli. Belilah karma gede dia stuna bakal sakit hati, yang mula tentunya terbaik buat adi. Nyerah beli nyerah, sing kuat beli sing kuat, natakin solah adine buka kekene. Nanging ragan adine serta tenuduh bali, kengken carane bang beli nyalanin, apang adi merasa nyaman. Iya nadi subah amat takeng beli orahan jani adi, sing kene carane adi nyakitin beli. Belilah karma gede dia stuna bakal sakit hati, yang mula tentunya terbaik buat adi. Nyerah beli nyerah, sing kuat di sing kuat, natakin solah adine buka kekene. Ini paling beli, satu perhatian ngajak beli. Adine sateng idang ngaenang beli merasa semangat, sateng ngaenang beli makanya. Bantu sing ada dini, nimpelin bali sebilawai, nejani adi subangain bali, sakit nerasa bali.
Dumugi jeragan adine tu sing nyasar bianing buin dini sing ada beli di sisi nadi sapang jemek kejang kenangane daen raga rasang jadua abang tu sing dadi beban di hati dumugi jeragan adi ditu namu ang penggantin beli nelungan teken beli sapang jemek kejang kenangane daen raga rasang jadua abang tu sing dadi beban di hati dumugi jeragan adi ditu namu ang pengganten beli nelungan teken beli sapang jemek kejang kenangane daen raga rasang jadua abang tu sing dadi beban di hati dumugi jeragan adi ditu namu ang penggantin beli nelungan teken beli Sekancan pejalan terus nanti yang tu sing taen nepo nak muani bako cara beli tulus sayang ken tiang kanti bibe tiang ngejar yen lakar memunyi
Entone anggona disesel beli tu sing jalakar nyidang nombang pepina adine ulian entok beli ne mekada kekene jani unduk ke tepo kapining ragan tadi banja beli galak lakat anggon beli menahin raga mekajang sola beli nek liwat nengai adi sabar nengai adi sedih kanti beli mati dumogi ida yang pramekawi nyicen pemati iragen temu bahagia kapining ragan tadi banja beli galak lakat anggon beli menahin raga mekajang sola beli nek liwat nengai adi sabar nengai adi sedih
kanti beli mati dumogi ida yang pramekawi nyicen pemari irageun bahagia. Diolah sadih terima beli jelek beline locor beline beli misalnya ngesehin raga nyayangin adi seurep beline mulawan tak adi ne ada di hati ne sayangin beli kanti beli mati dumogi ida yang pramekawi nyicen pemari irageun nu bahagia. Itu umah beline di buleleng bungkulan panggise ilung nawang jalan. Kejegegan beli singkaragu dijebani beli mengadokan yen ilo paling peliate bisa ilo meta kondisi wajar ilo sing nawang jalan kuliah ilo sing asli lenggulele jalan ke bedugul monek tuwun liu tikungane yen subet dekade segit-git tuwut dogen kanti nopo kote pang kanti nopo patung singo cina neged di gumi panji sadi tom sumangken ditudi sangset mejalan nenggalang beli kepekan yen adena nakonang beli tujuin alamat umah beline itu umah beline di buleleng kumpulan bisa iloh nawang jalan. Jalan ke bedugul monek tuwun liu tikungane yen subet dekade segit-git tuwut dogen kanti nopo kote pang kanti nopo patung singo cina neged di gumi panji sadi tom sumangken ditudi sangset mejalan nenggalang beli kepekan yen adena nakonang beli tujuin alamat umah beline itu umah beline di buleleng kumpulan bisa iloh nawang jalan tom sumangken ditudi sangset mejalan nenggalang beli kepekan yen adena nakon